Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedengku syarat mulia. Salam kedua ku wahai kaum. Assalamualaikum wahai kaum lon yang silingkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempat lam dengan lentuan di channel Edo Gawa Aceh Lang Pantun. Ni abak malamnya kita akan baca hikayat yang berjudul Muge Pisang. Sebelum lun baca hikayat, lun ingatkan kepada rakan-rakan mendum untuk tekan tombol subscribe supaya mendapatkan notifikasi terbaru ketika mau video terbaru. Okey. Cicembru bru akan jauh hinan lamblang. Siwa pesi perangan anakku akan cimecang. Di dalam nagam kuci hantam baju dekarang. Bak minta RP hai buah hati muge pisang. Banku ide wahai adik dalam ladang. Rada jadi lampu abeh bloh minta pisang. Menyaka modern cukup berkerana macam-macam. Dengalan pedang wahai abang dalam karang. Nah yang pisang buang hanjir datung pegada timpan. Tama pisang wak putih masak pisang ayam. Nyo pisang kapai digitu bayi raya panyang. Nyo pisang Ambon ijo telun kulit lembang. Pisang Kelada Barat cukup mangat wahai rakan. Dengan pisang bom eta pro-pro puro malam. Pisang pepa pun eta kulung pisang bantan. Menyo pisang bu agak lucu warna hitam. Pisang di Thailand dan tatu banaki bana macam. Linyan bau kuda simpang mampreja jualan. Menyaka habe na penglam ke mewari jang. Asai hana de dalam ambe kutem terbang. Asai penghalu kutem garu dalam kubang. Nyan kelaganya bungong panjo budali abang. Hai menyana dengan abang lem tadu pasang. Menyaka harta mesti dupana barang. Tapi nya hati kemebleblekan ge arang. Su ai setia hai adinda punoh badan. Gata hai ado tiba-tiba uro ulan sayang. Cintaan gadana telana lekang. Kebukti cinta rela dinda muge pisang. Nyambanikan ni bak malamnya menyena umu kali ukur datang bulan. Lun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.